Program obuhinje n'oburisa ni mfutangira amazima webare kuba nitwe ntusima kuguma no tuyegitaho aha TV West. TV West ne hinda Ivan Tusiime ninye mutebekanisa wobuhinje n'oburisa kandi rizoba natayira omushija wa man Jomo Mugabi ogun chairman atwira chairman wa NRM omurimba Rome kandi chairman wa Nyakayojo n'umunyabutegeki kandi no muhinji orutookye n'urunje munonga harimo imihanda omurutookye ruturumu buzumano utambura imihanda nuvuga mu motoka kana wana urebe imisharuro y'ebitoke ni nyingi kurga kuri nyuma kwikaha n'ebitoke byonka ebiyamara kusharura ekikoreka uno muhinji wa mani aha rutoke kandi mu program eje tuza kureba urutoke no basa tutakwerinda kajunde ndwara ya kajunde ne kirafuteganisa abahinji binji ubo rutoke tuza kureba akakorise hakuba twagambaho nawe kace yatugira ngo urutoke rwona rukaba rwahwireho konka kuyafuna ombazi ugwakoresa uguru kubinga kajunde urutoke rwe rwagaruka abahinji binji mu kirafuteganisibwa kajunde mbwene sitama otebekane ubase kureba ko wakwerinda kajunde mu rutoke rwawe program no buhinji no burisa gumananye inganire na Jomo Mugabe tubase kwega okuhinga urutoke chairman kwakira program yiti yo buhinji no burisa we bari kubo mu ikambi we bari munonga nanye nashemerwa kubana TV West program weje y'umuhinji no burisa banta bingi tuba kukimanya ubundi kuba kutureba uko mu rwari bateka ngo iki konkanye ndi umuhinji okukira munonga no burisa mpingira aho rutoki ubasa kureba uko rukwingana urundi kusharura mahati industria acres 50 konka kandi ruto na rundi usitya nka 20 mwenja kubanyine nkiga ni 10 bayitora natandikire kusharura na acres 50 n'inteme bitoke eburkwingana 12 no kweyongerayo burukwato muhoro kuzo mu rutoke nushoto wabireba mu rutoke birumu atogu yagura ebitoke no rento bitema twara cya muhanda motoka abo kwijaniza bishangaho mbwe ndiyo muhinji munonga kandi obuhinji bwanje obu tukugira ngo nkabutandukanye n'inkasente nkaba ndi aho mwaka gwe2012 naenda ngumpumure mu byo butegeki kumba niyo mukomunte baho mbyame hakani hagwenjura tubishobona rugo mu politics naza koraki umutuma gwangira ngo tohinga abo kubeka yanje ebikayine hurutoki turukutema kebitoke 300 200 ntobu nashitama hatanaza kurwana n'abakazaba ndukubake sente z'ibitoke tandiko rutoke rwawo hinje imaka gwe 2012 abo gwe 2016 tukantse mu karuru mwen kandi nyende myaka enejo mbe nahinjira urutoke rwakwatsara ndukutema mu bitoke kandi ire sente shingirenda nateka bisha abantu kabatine okuhinga ibihimbe bicori tobahereza itaka nkagabanya nitaka kagumana ingura mpora rimwe ne ryatata karitugira mbwe najana tumwe shati o wakugira ata o wakweta abantu bakahinga bakeza kuhinga bakakora ki nyunka byari mutumba nicyo nakoze nayeta abantu bahinga bahinge bicori bahinge bihimba ahi bahinga mbakura so mutumba ahi bahinga mbakura so mutumba mwene rutoke rubona kuza kuhinga tenda tire mu sente nyingi zo kutambura kuhinga hakuba nkangambure umuntu ahinga season ya kabiri ntamwe binatamu na wakinge ya kashatu aragamu ebitumbe banekora ntiyo nahinga kanyoti mpingire rutoke rwa bitoke byonke byo kuteka marebe treka ahimpingire gonja nkateka nkampora ngonje rugakongo ko kaba ho mwana umutsagazo umushijo mu mnywana wanje harize kufa bambe Dennis Kabeho yanyeta yampembe bo yagonja nungi munonga mwagire baho nahinga gonja ebitoke bire nubwebe into bitune 10 gonje ya mtwarebye so nahinga rutoke natandukanye konka omyaka nkebire nyuma naterwe endwara nkabanza todura yanyitira kabanyine kabaragara zanje yazita hija kajunde nayo yamberayo nabona nazike mitumba nabona kurabere ndiyaho nza kurra ngo haraho abantu bintu umbazi gwa kajunde nuguruge nkanga ntitaro umbazi gwa kajunde akuba kubona abantu binyura mangu tuguru baitu hija bashija bamwe babaganda bakuruga buganda uko bejo wanje bantayira bakabine muyambo wa generation ngutwina hawa honko mwaka ngutwina umbazi gwa kajunde guhasha
mwene tinabyetegereza konka bagumpa bampa cyo kureberaho nabanza na bampo gwabusha ngo banzo koseho rebe nakosaho mbazi kajunde yagenda ina yiware mutumba gwa kajunda mu rutoke rwanjye gwona takira mu kajunde nakoso mbazo gwo gwambingira kajunde bangira ngo bintu no gwekirisa guri yaho organic fertilizers numbaza ngo baguri yombe domara shoto mwagureba mwana mbaza nakosa gwabinga kajunde umbaza nakosa gwantere kiriso mu rutoke abo kuba hina himwareba amashaga ndi kwiho mu rugo nagindi kuronda amasha n'amarungi ko korutoke konka abantu nabo tubaragamanya ncedo banzoga bice gajunde munonga kandi nakagura sente nyingi nagenda tugarike ukacamubaze mbe shogo mbaze no gukoresa oto mu rutoke kureba kajunde hato gwo mbazi mbwenu no sharro mtumba nimba no sharro mtumba ocheza gusharraje okwato gwo mbazo to mbomba omutumba ogwarwire guri kure ngwendere gwatanikire kurwara no gutahora tibiri ofuhira gutaho munda mbone ko kwakutere kikatu koka ko no sharebe gogo gutaho munda kandi wanorebe mitumba cweka nkecho harwara ho mutumba hone nangwe cweka cyo cyona kitarwara buri mutumba no gufuhira konko gutaho ritemwemu nuko mbazo go nuko gukosa then gubinga stand ndwara nubwana bwona no fuhira no fuhira we chikoro cyona kandi bo wafuhira kacirkato n'ikirungi munonga tini kikwatwaho of course no mangu waragurira umwana ninga wamugema n'ikirungi munonga kukira kubanza ngwarware nango kukira gwo mbazi ukabire guru murungi wakosa utakarwarisa warwaza nko mutumba gumwe dene cweke icyo cyono koraki ukikoze kokanyo nko muhinji ngukozise kandi guriyo nukoraki nugonkora umurumo murungi mbona abantu nimbatero muranga muze kuhinga no teme kitoki ebyo biwareba byo ne birambikiriza omusandi ibiri ninjagaruka nintemo ekindi akore kikukirayo no kuzo mu rutoke nkatema ateme bitumba ebimwe nkabiziko mu itaka ngo bibika yamizi ebindi kabitemera iguru bikarra nkebyo kuhinga tutkwetaga bwenge bwinji munonga ekikuru munonga no kuronda itaka kandi ekindi cya kabiri amataka gafunzuro mu ihango itaka nekizo mwene kikubasa kutwera n'urwezo government n'ingitero muranga erondera abantu urwezo owe kitinza president Museveni n'ingitero muranga na ba minister Sempija muronda abantu aba biodeposit Uganda mugambe nabo baretera abantu embazi y'ekikoko hamwe naki n'ekirisa hakubana wowe inakataka kake noteze kitoke cyango munonga wotire mu kijimusa deno koraki really nekintu kikuru munonga kabaragara watoreka unaziteganisa ubwendwara munonga numbazo cyo gukutamba endwara za kabaragara no gogo kufogwa kajunde ningano gundi webare munonga nangwe gendwara yakabaragara tukira kugeta todura ogwo mbazo gombe nugubinga kajunde gukaruka gubinga todura nugwo mbazo nuguguma no kosa byona ndagubinga kabaragara je no manya twaba tutagikozise munonga neza kucweka eriyo neburira kimwe kabaragara nebasa kwija kubu ihangomo so mbwe nekintu kikuru munonga kutwakoso mbazogwe tukabinga endwara ejo netamba Abraham hona kabaragara bogoya gonja wareba hone cweka cyembire nyine nembire umuntu arabasa kwebuza tukandi ubwo musalamu waza kwinga embire we kandi yakwatwa koke embire noreba abantu tubakenda shukari tabakenda butunda ibintu biri mushukari so mbwe nyina mpingire kimwe mbire nyuke shande ntandike ku supplying town age yono shanje ngo eshande yona nergo wajomo so nibyo bintu bimwe binyorekerere Jomo turebo inortoke ruhango rwinje munonge norebe rota kurenguru ya mutindoro kanurwetaga mani minji no chikorota kashamani minji genshi orutoke turukwestanga mani minji kandi mwe nono za kurwekora abantu kabari yoni benda emirimo bijwire konka bakunu tubara kufayo munonga abana bankore tubara kukunda gukora nyina abakozi banje umuntu baragakajara abandi baragakabare mbegesa okekibwo kubegesa bakwato ubundi abandi babantu konka nacyo ni kirungi ekindi cya kabiri urwo rutoke nkaruta mu imihanda runyangwire wanoteme bitoke kuguza wowe utatire mu imihanda abantu tokobasa kwekorera bitoke nibahenda kandi imihanda yinatiremo nkageta amazina nyina abana banje nyine banywano banje
nyine mawe bona nkagenda nitamo amazina abantu bana bakora kibarakukire wakora nkayi ndi Shifra Road ori nkayi ndi Michael Road ori nkayi ndi Sharif Road so ebyo nkatamwe imihanda erikwereka abantu okuba kubasa kumanya ibicweke we bareka tumureho kace Jomo tugaruka Oriya TV West program no buhinje no burisa kandi Jomo Mugabi wamureba no mushawa mana urutoki rwinisa mana minje aho bukoryo wawuro bwakoresa kubinga kajunde hamwe n'izindi ndwara ezikuteganisa urutoki nani kushaba tumureho bitojuke ngo program yitweji netushibwo banywani bitu aba Ankore Coffee Producers Cooperative Union abarukushangwa kabwohe omurishema hamwe n'abataye bwa Herese Products abantu bakora ibyo kumye bikutereza amani katumureho nitugaruka utakaruga Vision Group yakuretera the new Vision Digital Experience app omushago kutunga birungi omungaro zawe hati no basakushoma kuburikiriza no kureba makuru agakufa munsi yawe kurikiriza kandi urebe program zawe ezori kukunda ha radios na TVs za Vision Group ibi byona nibibasika uri kukozesa esimu yawe kandi habwabusha utatire musente yona echo inokora zo musimu yawe on Play Store oronde new Vision Digital Experience app oji installing rero uguma murembe hurira nubasa kwetera bwa selfie uri kuchatinga na presenter wawe omu APG New Vision Digital Experience we shall keep evolving. ati tuganire aha ntama twareboyine ntama twareboyine nte uhireho urutoke ibyo byo no bikwasaganya utakureba ngo wahinga kandi wagaruka warisa mbano rebaga amatungo ntugatunga musente kuko na star sente zonka nigashemeza nigatuya mu stress nyena nasiboko neje nkazo mu rutoke rwanje n'inyankari zo mu karebente zanje n'intama zanje zuwareba mpura nabagiye mpura nagira amagara marungi kitari ne cya business konka n'ikintu kirungi kikubasa kwamagara marungi mwene ntameze zo kureba nkazaha nashitama nakanye ndakurise mbuzi nkanye mbuzi konke mbuzi nizenda umwanya muringo mnonga nizigenda nizende gushaka nizitemba nizigenda nizenda umwanya mwene nyantukandi isentama ntame cyo kubanza nezara mnonga umwaka nezara imirundi 2 wazireba so nasharamu nari sentama tizuru kurwara ikindi cya kabiri zuko burunguru nkayito abahingi n'abarisa mwene nitungo rurungi tisikakanyire munonga nyine hentama zuru kurenga 200 konko mwako kwaza kwa nore 200 warenzara 2 ndijeza naza kwezo gundo mwaka shemire kuba nyine hentama 10 ahafamwa kandi nicyo kigenderwa cyane ikindi ente wazireba entezo enyingi nyenda kuzitazero grazing nkiriyo nindisa ndiyo ninza kuombeka ebiju byente nyenda kuzitazero grazing zero grazing ejo of course neja kumpaho ka fertilizer kacheko koso mbihingwa pora konka echo tinki faho natungire organic fertilizers echo tinku kitwara nkakikuru munonga konka ente nyenda zimpereza amate norebo bwire bukiranaga gwebeyi konka nyenda ente zimpa amate buri ntama erazari njake obwana bwayo buyazara mbworoze ki amate mweno shange ntama ziriya nisikoro mu rumo gwo kuzara gwonga zare nziya abana mboroze ki amate icyo nikimanyisa buri mezi mukaga ninja kuba nintunde ntama yamani munonga hakuba nimanji kurize ki ninja kuba nkikuriza amate munonga so ebyo nibyo bigenderwa yanjye binyine ikindi ninyenda kugomora nzoko ombarisa abatarukurisa je munonga ngure yebite mbitaha mbagomore ntunge sente obo bwebembezi noro buturumo bwache yamane tari musente zone entama akatari kazo kemereka ntama
tizine katare kake abantu kandi bagura entama nibarone entama mnongo haza kubukika nkakiro kikuru itwe yidi zemiringo ibiri hariho ideje yo kushara inyamisho abantu nibarone entama no bakwenda kupakiro katwara kampara zinga ni bazigura entama aba harabu nibarone entama zababurire no ma entama ine nyama nungi kukirempene koka wakigamba bingi tubakimanye koka njya kubareka umwe bazirya batazimanyire konka zo nuzere nyoni ndene bazigura enyama zinakatare kamani munonga zinakatare ndene bazitwara tine rukudo ibaguriza tindi kufayo munonga kuzikura toriza konka haho mfamu bazigura munonga na waraba uko ibaguza roje kuzireba noshe ziriyo zijwire ate entama no juguzota bari munonga mtwaro entama mpango ninjiguze mtwaro 20 buri entama harmone kuba ezi kukira kugomoka n'empaya namwe ntinka hereze kuzishorora nyenda kugeraho farm empaya zonka ako empaya ne kwata ni mtwara 3 nyenda kuri empaya zonka emiyaga ziyonka nebuguma zonka ziriye buguma zikore ugo kuzara empaya nzugomore emiyaga nza kugirisa yonka abo butena nguzare zirinto nchende kintu cyona cyaza kuzara kibe cyahamira umugongo so emiyaga zineja kubera yonka ekure banze kureje empaya nzugomore koka nazo ni nkente notekwa kwicoka no choka orete empaya hati nkeze kuzarwa mu empaya tuzukutingwaza kuzikereza nguza empaya entamezanje so ninza hero ni ha empaya then nanye yanje ntwara handi nyine munyono wanye kanyankore uko ku Bosco nawe na recenta amani mwiha empaya njitaha atware yanje ari umushija umweta kwizera aho nawe wacishakizi mwe tuguma ntwana empaya abo butenda gukora abajungu bibakweta in bleeding fonembe bonuje mbwene nico cyoro no nindi hakuni no yitagamiza tukumanyamiza gukoresa orutookye famu no homa parani oyine hakureba ngo wagumo inamiza nkoko ryo muhinje na no muri sawamani mbwene ubone ubwo buremezo bhango butwine norebe kitoke kibe kirya 20 10 konka hati cyaza kuzamutwara 2 konko bucyaza kuzamutwara 2 kitoke tikikwija kurebeka aha bwenki omushanogo hati taro kitoke kirukwana no bireba nibyanako umurutoke mwene kurumbere nyina mezi nkashikero rutoke rwo mushana rwanduza kwana hati nkebye bitoke binakugambira ebitoke 15 byandege wanyetegereza ubushikira amezi hati wano buguze mutware 2 nizo zinga miliyoni 30 buri wiki 2 nkabire n'insitunga mbwene kigenderwa cyanje cyangwa hati no kushikira amezi umujunge cyakwete irrigation wareba dam ntimbere dam mpango erwaho niyo ndikwenda kwiyamwa amezi ngitire muno bwato nguzire ryato babana bakozire ryato ryo wareba mu dam neriyo kugiboneza ubutazamwe marebe bishaka abana bashitamamu baboneze ryateryo nyine mune byenyanja tukoma akatimba tuyamwe byenyanja turya ko kamwe no kukira munonga irrigation government tuyambe turebe ngo twatungu kutwashikira ki ebihingwa byitu nico kigenderwe cyangwa ko kandi sente nyingi turi kuzibasa itwe ntwenda mu mukono then tubase kushikira ebihingwa tubase kugira kitwahika ati ebitoke byabyezere imyumyo no supporting utakore bitu byagwa yakubana byinji munonga kandi biremera nshonga nkuru entegezo ubukigane kwa kuzeta entegezo emyumyo zebitoke wabo tazine tene cyo kubasa gukora akabe kitoke ncyangwa cyende imyumyo 2 cyende mpingire kibira wakireba nyine hekibira cyango ekimpingire okukira munongo ahabwe emyumyo taro kindi mbone ngumenzi nzayo emyumyo ambashi Jomo ko hinjiro ko risize hino ko hwerira abantu abakwetorire kureba ngo mwena mwazare vuyemwe nyakayejo yayangashana ecyo kubanza ndiyo nimba hwera nangwe kinde cyenkwenda kuhabura abazire woyine cyo rukora abantu kitemwa abana nyine mutabano wanje aherize kushoma ashomera ine degree konka mugizere ngo ataza kuronda imiro abanze yazafamu aha amanye ebintu ko biri kutwaza amanye biko kutwaza amanye ngo itakari no mugasho amanye ngo rutoke rwino mugasho amanye ngo famu ino mugasho
mbona kwaraza kwata kubiguza batamusera abo kuba bana ninde no babinagisa kwarigenda kwata kubiguza abiguze beye kozereke ehurira na warigeze uhurire abo kuba ntutsoke ibintu bitu tubukozere abana bija babinagisa babagabira abahinguzi ecyo necyo kubanza ecya kabiri abantu haturukinda habona bahingira kimwe nimba hereze mbubo yabusha abandi nimbaguza umutumba gonja umutumba ninguze 15 eje yabutosha nguguze 20 20 nguza nebisigo ecyo kisiko cyo kureba nituzara munonga ko kukibyara kizara abana bingi umutembuzi nana yitaga ngo yabyara ikisigo konke cyaro cyo hata abantu ubona bari no bahinga twine cyo koko nyuma baceta cyaruboya bahingire bana ibabona baranwa banja bahingire haramumba cyabatakegereje kopa konke cyaro iki obwiro bukurataho nibyo turent saving ihange riyo nibyo kuri abako abantu bandebire ikindi ukora mbe nabone bija mbegesa mbahanembe bonungiye mutumba abakozi kahindebo ine binji Jomo kashika nicyo kirungi nitambira ihangeri abakozi nyine bingi konka nimbashashuraje mbabo bari gihate baraka kushombe bitoke kandi okushombe bitoke nkato bari no bashombe bitoke tinye ndiko bashashura nimbashashura nakurwabo konka nabo hatoriyo bitoke nabaheze ntakano ka bonus kabo akubar kwetahizam mbona nabo izo bari kuteme bitoke nishemerwa nabo bashemerwa kandi umushara gumizamo mwena mutasi twena tushemera turiyo mu rukindo Nyakayozo turi ha program yo buhinje no burisa Jomo Mugabi wa mureba ubukuriyo bwayine aha kwingo rutoke no kuri sentama wa rebrand zayinire ntama ruyare naza kuba ryo muntu wa manu myaka mice omisho katugarike tumureho ntugaruka utakarugaho nyonkozere kibulkiro kutankoroti bozarani ni pereze sore byo kurya ni nsingora ni simurenju omukazi manya ni nyogiye ngoye byara byona nyino sister wange mukahana takira kubondeza kimuhanu bakazi na akatoito konka uwarari atanu wori arari womanye hano noza kugikora muhara wawo gizera sibamuka mami yo kunyenda kurugayo anti yo namba nasa seso muri bayi nantena bike byakundiye ate bare byona kandi cyatu kwendone kurikayo omukahumuro turi hakwega kwingo rutoke na nebinde bijoma ine entama nazo nazirisa kurunje na nente planeza ine wazireba no muntu wamani omukwinga na no korisa Jomo twenda turebe ntasya yawe ukweyemerira ha rutoke ine rwinjo rukutureba TV nabasa kwebuza Jomo rutoke rwayine no rumutahiza rutawe na ihamuki obwiro bwenyuma tene kibekera mu cyango aboko bari yari ikitoke kibe cyakankumisha watema ibitoke 15 mu wiki ibiri ushango ine miliyoni nk'ina n'icweka so oreba ziriye sente nche munonga kurugera ibyo kuba nokora nake bo cyati kizire nkitemba ebyo bitoke bo warebe ebi bampashingi kanana ubwo yatakwenda binyi munonga yatwara hebitoke 500 byonka yatera kanana munane mirundi 5 makumyana mbone rizoba na atasya miliyoni 4
konka byagumamu kuri yabitemere byona hano haza korogamo nka miliyoni 12 mbano umuntu uri kutasya miliyoni 12 ya famu bursandi 2 naba ryo musheje no yahezo kukozesa abakozi naki kugambira n'ebyo binagambira umbazi gwa kajunde ugwe na nekirisa ikindi kugura muri yaba Renew Investments konka esentene zigumaho niyo ntasiya yanje ite nukuri kwingana konka cyagira 12 amina mitware 2 twaza ko kwa mwendo ku 10 no kireba ngo nani nteme bitokero 15 nija kuba nyine miliyoni 20 bursandi 2 miliyoni 20 kanye hitano zereza abakozi so wambuga no muhanda nteire karigobe none rengo Jomo no musheje okuhinga kuri musente abantu batabuye abantu okuhinga kuri musente no buturabe tukatutungamwe bishyikirizi kuri musente kandi kukabeire musente nyingi kurebe turi kuhinga ntubyongeraho amujunga yakweta ki value addition. I wish we could, I wish hati nkebye bitoki Brian bende bitoki konka tokosa kwekore kitoki no mukunga gwacyo gonjeze zinagambira kabaragare ziwareba eshande wahinge mbiro kapakinga hakabire hari musente nyingi konka bitoki bito kubiruguma nukoko tubyekorana n'ibishu byona tubitwara Kampala tuzakubatwara robrofa aba KCC ile plan here value addition plan njine konka tindi kwebasa nkabire njye nkora koma akakunkorra bwa biscuit omuriyezi bogoya na kabaragara na gonja ekindi esano y'ebitoki bakatkorera cyo make bitoki bushenyi konka ntani ni nkakigano cya Kanyonza ntahambaga tinka kirebaga tinka twarayo ikitoki abatware mwani nteka ngo tuyino kwerwa nkabahingi tukareba ngo amana gitwatamu at least Jomo gonja no guzazinga gonja jo numukam burgonja nemtware 2 emwe eti umuntu nabwo kwija yatemba gonja 10 nemtware 2 yagoza enchene mpango nemtware 2 gonja mani kwa kushoma kwa kutimba gonja kwa kugura gonja 50 nkwataka kade namwe ni entambire omucengere cyo bitoke birebere raisi gonja nerafuka kwera tine shonga bakaba biyangonja neturaho kanango tinchenda no kuza kugiguza ebi byo kwija bakagiguza amariyoni nyenda kugihaho nkwato murti nte musigiri nkwate haji punte yo sigiri nkwato ku njire branches zanje za sigiri nte megonje nte yaboje bose gonje ngumenda bayo mwazi nkoreki nshoroze sente ntaye taro rubanje urgona no manyo wo kuza kwepa ko bo biyonjo ngo kometayi ninyisha kugira branch za sigiri kuna benyine sigiri 20 no buna kuba ninyosha gonja 20 burizo gonja no batunda shingi bitanu shingi 10 nimba ni nyamusente zinga icyo niza kukikora ni nkiteka munonga kureba ngo nabo boherezo bo nabwiko Jomo webare omukutandika program twagamba kurwanisa kajunde azana nimbareba abantu baba abakurwanisa kajunde abakwirombazi nanisha batuganireho nabo kake turebe obukoryobo ni kikuru munonga aba baganda bagamba runyankoro rufe no ruganda ngana basako bikiriza begese ni kibakiro kirungi bayareko bukoryo bakegesa abantu bona bakakira matu inekizo bucyamani abantu bakakira endwareji twena tukakurrama webare ni okutukeza gamba ho nabako batabashaga uburutoke rwawe okay uri kutureba naza kuretera abakugu abakurwanisa kajunda ba sebo twantwenda turebe ombazogu no gukora guta akurwanisa kajunde nange nsanyisha okubawuliriza abali eyo abalaba TV West Monsanze nonga nekolera jange naye mulimo gwe mwasanze nkola gwa kujjanjaba ebirwadde ebiruma ebitooke wano erinnya libabiwa bagiyita endwadde ya kazonde naye waliwo endwadde si ya kazonde yokka mulimu endwadde endala gyempulideko ono abagina eminga erinnya eryokubiri ekwata nnyo kabalagala then mulimu n'ebirwadde ebirala ebiruma gonja kati nze omukulu ono yandeeta wano ekizibu ebyo byonna byabadde annyonnyola nti ekizibu kye olusuku lwali luggwawo
nga batema emitumba buli ku makya n'olweggulu batema endwala y'akazunde ng'ebimalawo naye bukyatandika abadde awa testi bonteraga likola ki likola bulungi naye ate bwe twatuuka wano twasangawo obulwadde obulala nga bo buluma kabalagala obulwadde obwo balina enjogera gye babuyitamu wano mu lulimi olwabwe olw'ekinyankole naye tubutulitiize ne buggwerawo ddala era tukubiriza abalimi b'orutookye nti solution weeri kubanga babadde bakaaba ebitooke nga babitema ate nga ne Ministry of Agriculture ebawa just method za preventive measures kubanga yakakasa nti eddagala tekola ki teririna naye eddagala weeriri erisobola okuwonya endwala eno era bw'ogenda mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi eddagala lyo osobola oddisangayo bagiyita medicine banana wilt medicine oba kazonde eddagala eryo gyeriri nga likola bulungi okukola practical okikola otya practical nkikola ntya kati okwata eddagala n'oteeka mu kidomola mu bomba nga bwe ntaddemu ekidomola kiri 20 lita naye bwe mba ngenda kujjanjaba omutumba nga mulwadde nyina guwa 2 liters bwe mba ngenda kupreventinga okutannaba kulwala obutalwala nkozesa 1 lita so weesanga nti ejerekaani emu oba opreventinga esobola okuwa 20 emitumba ate bw'obanga ojjanjaba ng'okiwalinga esobola okuwa 10 naye nga giwonera ddala completely era abantu we bali bangi abaze nga bawa obujulizi abakozesezzaako eddagala lino nze nga expert ndudde omwaka mulamba nga n'ekitundu nga ndi mu balimi bokka abalima ensuku nga tuli ku research okakasa nti endwadde eno tusobola ogiwangula naye bategeeza mwenna abali abatulaba endwadde tugiwangudde era ebbomba eno gyolaba gyenkutte efuuyira ddagala nga bw'olabaawo bwe likola ki nga bw'olabaawo bwe lijja eddagala lino likolera ddala omulimu mulungi nnyo kubanga ekitooke kino kinaagenda okumalako wiikisi 2 tukyongera eddagala ng'obulwadde bwonna obukibadde bumaze okukola ki bumaze okuwona bwe kiba kibadde tekinnafuna bulwadde kiba tekigenda funira ddala ki bulwadde kabalagala endwala zonna ezivunza emitumba gya kabalagala ne gigwa wansi endeere ne zengera eddagala lino gyonna gikola ki giliwonya era wono wennyini ewa mwami Jomo yalimma kabalagala zibadde 2 acres naye eka namba abadde yagitemye nga bagisiguddewo olw'endwala eyo yakabalagala naye yiika endala ebadde esigaddewo twagitreatinga newonera ddala era ali mu kusimba ate acres endala kubanga kabalagala ate ya bbeeyi nga bw'obadde olaba nti katuwadde mu kiseera kya covid nga amatooke gagudde ebbeeyi nga garayisi nnyo naye nga ate kabalagala enkota bagigula mutwalo gumu n'ekitundu so nga isilatha okulima kabalagala ddala ate okulima emitumba mu biseera by'omusana nga sente zibadde ziri wansi ez'ebitooke so negonja bwatyo nga babadde abannyonnyola naye eddagala lino likola buli kimu era bw'ogenda mu maduuka oyinza okwebuuza nti gwale alaba TV West mu programu eno ey'obuyingi n'obuliisa eddagala lino olisanga wa genda mu maduuka agatunda ebyobulimi eddagala gyeri kubanga naffe gye tulijja tusobola okutuyintinga abalimi ensuku zaabwe ne zibanga ziwona kagweri kabaya Simon kandi nore n'omukugu aha kurwanisa kajunde hamwe n'ezindi ndwara ez'okuteganisa orutookye buzima owakuba yagumire nanye wayega okokubasa kwerinda endwara ya kajunde ahakuba abakugu n'abakoreka kandi na Jomo Mugabi buzima yakushobora oku kajunda ambasize kugirwanisa kurabera omubazo ogu barukoresa ni wabo inorutookye otakatina nkajunde yaza kumaraho bitu ombazi buzima abashija nareba nugubasa kuba nugukora mugezeho obundi kajunde tukagirwanisa ojuke ngwe huriyitu eyo muhinji wo mutano ya Vision Group negumizamu buri mwaka Vision Group netwara abahinji na n'abarisi omuyangari ya Netherlands kandi bafuna obukugu kucira aho bakuba bine behangura na miliyoni zabo 500 kugezaho kutungura omutindo gwobuhinji na n'oburisa omuyangari y'eteri ya Uganda bite ehurege neshajukwa Vision Group ekitongore cha Vision Group buzuma nico kuteka ehurege kureba ngo cyatamwa amani minje twahika aha mutindo murungi Ivan Tusiime ninye mutebekanisa wa programu eji nyigita ho rwa kabiro rukwija eshahanzo zumwe TV ni yemwe rara kurungi.